Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiyag ita kat impatulad. Ti pagaman nagpailingay ti tinagan nga Emilio. Manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Unain tayo kumati pamilya tayo, sakbay at isabali at tao. Bueno papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Emilio. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Itata na itabonan ni nanang tatang. An-an na danyo ti bagiyo. Awan kadwayon dito'y balay. Ay, katuon na anak ko. Nagsapa mo ti ipapanaw ti inayaw. Ay, inununaan nakit dahi na. Anyamat tunday tang ibagbagayo, tatang? Kasla kaya't kumatang ti matay. Saan kayo nga agsao iti kasta, tatang? Pasensya kayon no saan da kayo ang makaduaan diti balayo. Taadamot na asawa mi. Da kayo no kayat yu ti umay makipagnaad kada kami. Agpili kayo no asino ti kayat yu apagyanan kada kami nga anak yo. Ay, saan? Sa anak apumanaw dito'y balay may kaninanang yaw. Dito yaklat tang agyan. Napigsaak pa'y mat nga agsapol iti kanag. Makatalo nak pa'y matlaeng. Kat iso ang arod tatang. An-an na danyo lata ti bagiyo. Saan nyo abaybay antisalon at nyo? Uwan ka day, anak ko. Saan dak apakadanagan, takabalak ti bagay. Sana bale, takanayon da kayo apasyaran dito'y balayo. Umay da kayo akanayon ikan iti sidaan niyo. Ay katagyaman lumapurwakan dakmat, anak ko. Malherman. Ay, medyo sumip nga tayo na. Apay nga akastoy matang ti mariknak. Makasangitak. Taawanan ni Lucia. Akanayon ko akad kadwa. No kastoy nga oras. Agayaban. Tamangan kamay. Nagrigat gayam. Ti mapanawan nga agmay-maysa. Ay, jak magawidan dagiti luwak nga agarubaos. Ay, Lucia. Apay, apinanhawan na kaon. Kaslawan ser-serbiti biyag ko. Ita, tawan ka na akad kadwa ka. Naimbag ngagsapayo, tatang. Nangligak iti pangarmusaran niyo. Kumusta matirabi iyo? Diyak makaturog, anak ko. Maikawaak iti kaawan ti inhayaw. Masanay kayong tumatlaang, tatang. Maala, awatan yun to'y sidaan niyo. Agyaman anak ko. Apag iso, sa anak pa'y anak kaluto. Iso nga ron sinapsapak ti may nagpadigo, tapno saan kayo pa'y makaluto. Agyaman balasang kaw. Good. Sa dino ngay matipapanan niyo, apaman ang makapangan kayo. Sarong karak man titanam ti inhayaw. Kalpasan na. Mapanak to iti talong kaw. Kitaag, noon nga ti mabalin kong aramidan ijay. Sige nga ron, tata. Mangan kayong tagawid akmatan. Rubiha kong ti aginaw. Uray may sakagad aginumak lakta. Ay, diyak kaya't ti makarik na iti liday. Iswagi matangak iti arak, itay paawid akaw nga nagkapo iti talaw. May mayat siguro ti kastoy nga aramidag. Tamo darasak makaturog. Ay. Paring Gujay lumabas dito ya. Ay, paring go! Madamdamakan nga gawid. Ipagod mo pa'y lang tanwang mo. Taginom tapay.
Ay, ketuan na, paray. May kapugi. Mana? Sabay lang dito, ay. 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 Nay, madama, mati pa naginom mo, paray. Awan pare. Umay ka, takaduan nak. Ay, ketuan na. Libre daytan ko naman. Wala. Pandiwliwag ko laeng. Tamay kawak iti kawanan ni Lucia. Ay, talaga akasta, paray. Mayroam kang tumit lang ton bumaybayag. Mabasak man pa, pare Emilio. Ay, dumagas ka pa'y Taginom tayo. Ay, katuan na. Medyo nabayag mata na Jack nakaraman iti ara. Alang nga Ruden, umay kan. Sumangukan kada kamay. Ipapuras kon da ito'y bunga ti manggak. Mabalinin da ito'y. Ilako kon, tanangin na pa iti presyo. Dakal mat ti mapaglakwak dito'y. Adon apaginom ni kada pari inggo ti mapaglakwak. Awan matan ni Lucia para igam iti kwarta ko. Bagbagik matlaangan ti bibiyag. Di agin juya kon iti biyag. Diyak kaya ti agsan sa noong latan iti ipapatay ti asawak. Tatang, damag ko aday talagin inom tar aramidan yon. Bay anak ka din, anak ko. Diyak ngamin magawidan ti agliday no sa anak nga aginom. Kay kung ti aginom, tapno makaturug ak adagaos. When tatang nga makadadaal iti salon at yu tar aramidan nyo. Ad da amatayak no sa anak nga uminom iti arak. Da kayo kanupay ti agpapainom. Ay katgagangay na anak ko. Tawan mat nga rubibiyaga ko. Anya ngay mati maipainom da kanyak da pari inggo kan rawne. Kitaan nyo nga rod ata saan nyo unay asubraan. Wan ka day anak ko. Di nakpakadanagan. Sikamat gaya mo na anak ko. Apay nga agnod-noodles kayo laang tatang. Katno ka ano laang ti panaglako yu iti bunga ti manggayo. Apay nga noodles ti sidaon nyo ita. Uray tamay may sak matlaang anak ko. Aginom kami matlaang mananinton malam. Kilawan to ti pulutan may. Una yan tatang. No sidaon nyo noodles. Ngam nagpulutan kayo, kilawan? Awan dakas na. Awan matigas-gas to sa kaon. Di bagbagik laeng mat. Kanya ngay gayam dayta nakamalo kong awit mo. Saan asidaon da ito'y tatang? Nagluto ak itikan kanan. Iso ti umay ko ipadigo. Iyag mo nga rudan. Nabayagan ajak nang nangan itikan kanan. Tumagas kayo ijay balay inton malaw. Pari inggo. Rawne. Agparte tayo itikal daing. Ayos! Champion paray. Teka di tarakan mo ti ipapartay mo. Emilio. Wain. Limamat ay tarakan ko akal day. Sana balay. Tanaganak jay dua. Iso nga da kasukat tay parchag. Sigurado nga ron nga bukirat man ti buksit min paray. Iso nga ginom kayaw. Aginggat kay kayat yaw. Iskay is dalime. Ay unay daytan. Imbagta saan da kayo nga ung tandagiti anak yaw. Apay kumangay nga ung tanda. Awan maddakas nga aramidak. Ay, agawit akon paray. Nabarte ka kaon. Mga no sana ko na makapag na. Nuipilit ko pa itiyaginom. Ay katun Ay, uray siya. Nabarte kak matay. Tangam no kayat mo pa itiagin pare Ronay. Ay, aginom lapay. Ay, agawid akmatan, paray. Intun maminsan tumanay. Ay, katuan Di uray man pinigat nga agpainumak. Tagay, adumat tinabatay, iti pinarti tayo akalding paray. Mabaling tiyag. Take out, Ay, katuan Ado pa'y mat nga agpaiso tinabatay.
Uray si ka, pare Ronnie. Manghala ka mata ni tiyawid mo. Ay, kat, nagsayatan nga pare Emilio. Uray man may sati kumpare nga Emilio. Nugas kan ka atarake nga agpainom ka nagpapulutan. Unay kayo matang tatang. Impapulutan kan impadawat yulaang ti si bubukal akalding nyo? Uray tanaganak tay dua akalding ko. Uray pay. Awan ka di tinapatpatag apangusaran nyo iti impapartiyo akalding nyo, tatang. Nay, apay akong traan nakmatay, anak ko. Awan matmadingar aramidak. Ay natatang, urnungan nyo kit iti kwartayo. Tadan to napatpatag apakausaran na. Di nakpakibiyangan nida. Naragsakak iti aramidak. Isuasaan mo alapdan ti pakaragsakak. Ay, unay kayo laki din ay tatang. Kasla saan kayo alaklakayan? Nuay may ka, tapno may naklaang sermonan. Agawid kan. Saan ko akasapulan ti panagsermon mo kanya? Tatang, imayak ta nagipulong ni Manang Nida. Agpaiso ka de, asay-sayangan nyo lang ti kwartayo. Nangibaga asay sayangag. Apay, sayang aya. Inuman mimat, kan-kanan mi. Saan mat ang maibalbalang? Wen atatang, imbis nga agpay kada kayo lang ti mabirbirukan nyo. Saan mat, tadamat sa bali ang may ranranod. Saan asabali kanya kaw ni pari Ingo kan Ronnie? Barkadak idan. Isuda ti kaduak idi kanayunak amalmaldaay. Ay natatang, agpanunot kayo kumamat. Da kayo akanayon ti aggastos. Isuda nga'y, ada ay agastos na kasta nga agiinom kayo. Ayos laang matkanyak, nga uray siyak laang ti aggasgastos. Tasyak mat ti ugaw awis iti inom. Isu apang asyo man, sardangan dak aser-sermunan. Apa yung anda ka man Nida? Anya tay kunayo kin ni Pamela, tatang. Barkada yu da tata Ingo ken tata Ronnie. Katuan mat, apay aya. Nadamagyo ang nag-birthday ni tata Ingo. Nagpainom kan nagpartimot iti baboy. Ngam inimbitaran na kayo kade. Nila ang tata Ronnie iti inimbitaran na. Kunakman no barkada yu. Anya, sigurado ka iti day tanga ibagbagam? Ay natatang, agdamag kayo akadagiti kaaruba na. Nagalas matgayam ti ugali day jay nga Ingo. Apay adinak man lang nalagek nga inayaban. Idurun mo latan ti Ridaw. Sana nakatrang ka day ta. Tatang? Nay, apay anak kaigda kayo mo. Agburi kurak nga raw day. Ay, bagbantay may ka. Ay na, day ta ka iinom yu siguro daytan. Aguyo ka nga raw day. Mala, agrubot kayo, tay padoktor kayon. Ay, alaman nga raw anak ko. Ay, mariknak nga may na nga agkapsuta ka. Makonfine kayon tatang. Nanumunya kayo. Ay, anusandak anak ko. Katuan apay kit dinasaan. Naawaga kong damanang Nida, ken manang Pamela. Umaydan diti ospital. Sigurado, apagong tandak lang iti kakabsat mo, Munek. Saan mat ngamin ahusto ti aramidon nyo? Juan, anak ko. Maamiris ko ti kamalay ka. Kas kumaita na ospitalak. Awan kwarta kagastusak. Kansan lang aday ta, tatang. Asino timang bantay kada kayo diti ospital no saan ada kami nga anak yo? Mabantayan na kayo kadi dagiti barkada yo? Uwain anak ko. Amok itahan. Saan kayo amadanagan? Tay sardang ko ti agpainom. Ramatak langan iti pagsayaatan ti bagay ti ipainom ko.
Itata makaruwar kayon dito ospital, tatang. Pang-asiyo, ta saan kayo nga agin inom? Wahin, anak ko. Ikarit kada kayaw. Sumartel na kong naginom. Nasaya at matatang, ta nakaamiris kayon. Agyaman na kada kayaw, anak ko. Tauray kang malay tinararamid ko. Ipagpakita yung lata, tinalaos, panangipatagyo kanyak. Siyempre mo't tatang. Da kami ti pamilyayo. Awan sa bali amang ipataggada kayo. No di da kami nga anak yo. Wen, anak ko. Amok itaan. Nakarwar kagaya man iti ospital, pare. Wen, pare. Kasi ni Apaw, nainpagana ko. Ay kat, agpainom ka manan paray. Ay, pasensya kayo na. Namisardan kong ti agpainom. Nay, apay ngay, pare. Imparit ka din ti doktor nga uminom ka? Wen, pare. Kanamiris ko, ano ag sakit at gaya, awan maitulong ti asinuhan kanya. Malaksay di ti pamilyak, ta isuda tinanang runa makatulong kanyak. Ha? Ay, kwa. Pasensyakan pare Nusan da ka na bisita di ospital, idi nagsakit ka. Ayos laeng. Adamat pamilyak anang bantay kanyak. No kasta. Saan ka nga rudin nga agpainom, paray? Ay, saanan, paray? Total, magpainom ka. Saan nagmatlaan ang malagip na awisan? Ha? Apay nga impayab na kami nga agkakabsat, tatang. Adda ka di bagay, ho? Kaya't ko, tiagyaman ka da kayo, anak ko. Katkas panagyaman ko, ipapartek tayo duakal din ko. Ha? Tayaban yuman dagiti asawa yaw, anak yaw. Agrambak tayo. Gapaw, tanalasat ko ti sakit ko. Ay na, saanan tatang? Sayang laang ti kalding yo. Kan saan kayo ang mabalin nga ginong tatang? Liklikan yun ti ara. Awan ti ara, anak ko. Awan ti aginaw. Soup drinks latan. Kan saan yu asayangan ti maparti akalding. Tagpaimot ka da tayo. Kaya't ko nga agbabanding tayo. Saan kalt adagiti babarkada ti sangsangwag. Aging gaita, saan ako nga agin inom itinasanger, Mr. Lonely. Imbes a makibarkada ak, dagiti latan apok, ti kabanding ko. Tuy pagayam mo, Emilio. Agyaman aktata Emilio iti daytoy apakasaritaam, ket ti makunat, na imbag ta nakaamiris kan. Gaputa awan maitulong ken ka dagiti barkadam no agsakit ka. Dagiti matlaang kapamilyam ti makatulong ken ka. Isu a pamilya kuma ti ununaen tayo sakbay at ti barkada. Nang runa no dagiti barkada laeng iti inom. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pannakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Emilio, manipod probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Alvin, manipod probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Naturay dagiti dadakkel ko. Kanayon at ikayat da ti masursurot. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Alvin. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely.
Anya ka dito po na yung ibagayo kanyak, mama, papa. Alvin, iho, agsaganakan. Umadanin kaysa sangpot ni Elsa nga anak ti kumpare mi kini papam. Agkasar kayon ton. Anya? Uwan nga agpaiso, iho. Rumbang amaragsakan ka, gapu iti dayta. Ikasar mo ti babae nga arapaap mi, aparakan ka. Apay ko mamaragsakan anak, papa, mama. Arapaap yung laan nga ikalaysak ni Elsa. Da kayo lang ti aking pagayatan iti dayta. Amuyumat asaan ko nga ay ayaten dayjay a babae. Saan ko man anatangkan ti ulom, Alvin. Di mo ipapilit ti kayat mo. Ta sino ti dakdakamatam? Dayjay kadimanen nga ara? Amuyumat nga isutipod nung ay ayaten, mama, papa. Apay namin nga ipilit yo ti kayat yo. No kayat mo tinasayaan. Agtungpal kalangan kada kami kan ni mamaw. Am mo na kon, Alvin. Sige, papa. Agtungpalak iti kayat yo ang mapasamak. Ngem pulos ajak tumaayat ni Elsa. Apay asaan ka matagtagari, iho? Saan ka kadi anaragsak iti umadani na panagkalay sayo kin Elsa? Mama, panghasiyo ko, mami. Saan ko nga ayatan ni Elsa? Saan nyo ko man nga ipapilit nga ikasar ko dayjay a babae? Saan ko man anatangkan ti ulo, Alvin? Ni Elsa ti kayat mi nga ikasar mo. Iso ti kayat mi, gaputa agpada abak nang ti pamilya tayo. Ngem saan ko nga ayatan ni Elsa, papa? Taasino ko mati ay ayatem? Dayjay nga ara, nga anak ti mamirmirao? Papa, nasaya at atao ni Ara. Saan ati kinabak nang tinapatag kanyak? Dakabe ti matungpal. Matuloy tinatulagan akalay sayo kin ni Elsa. Kayat mo man wanusan. Ara, pakawanan ako ma. Awan maaramidak. Gaputan naturay dagiti dadakkel ko. Matuloy ka din at talaga ti kalay sayo ka ni Elsa. Wan, Ara. Diyak kayat nga damay raman na tao. Iti ka na ito ang makaungat damamakin, papa. Diyak kayat nga ramraman da kayo iti agbalin nga anak ta. Alvin, nagsakit na ito yung pagbanagan ti ayan-ayat na. Napaidam ti gasat ka na ta. Maawatak ti marikrik na Mara. No nasakit kin ka da ito eh. Nasaksakit pa'y kanyak. Oh, Alvin. Ara, kanayon mo halaglakipan. Nga ipatpatig kayo iti agbalin nga anak ta. Ikarik, itag ko ti suporta kata kayo nga gina. Ay ayatin ka unay, Ara. Ay ayatan ka matunay, Alvin. Kanayon ko maalaglagi pamdahita. Agyaman ak, Tinay. Imay ka adagos dito yung restaurant. Itay inawagan ka. Apay ka di. Kasla na patagtibag ma, Alvin. Talaga napatag. Kaya't kung nga ibilin kan ka, daara kan ti agbalin tong anak mi. Manamnamak ka di day ta, Tinay. Apay, matuloy ka di ti kalay sayo iti dayjay nga Elsa. Kunak man no saan mo nga ay ayatan. Day ta tipod no. Ngamjak kayat nga iraman da papa ni Ara, iti pungtot da. No saan nakagtungpal iti kayat da. Among ti ugali dagiti dadakkel ko. Naturay da. Ipapilit da ti anyaman na kayat da. Nauray ang dadatamat saan ko maamabalin. Anyan? Saan gayam a happy ending ti love story yu iti gayam ko? Nasakit kanyak da ito yung naramidak. Ngamawa na pulos ti maramidak. Ala, anyangay nga rod. Sapay la ko mata makaamiris tumat lang dagiti dadakkel mo. Ngam sige, ikarik ajak tubaybay ang dagiti aginam. Kanayon kanto apakaamuan may papan iti kasasaad na. Alvin, ano ko ko, mamad? Yan pasan ti kalay sata. Awanin ti maaramidam, gapot agasawatan.
Ipatignak mat ko ma. Gapo, ta siya to ti agbalin nga ina, dagiti anak ta. Pasensya ka, Elsa. Pinatgaklaan ti kayat dagiti dadakkel ko. Ngem saan kanto Apolos ang maayat? Anya? Jakpat siyan day tanga imbagam, Alvin. Saan ka ko mga manugot nga kasarta? No dinak ay ayaten? Amom no kasano kinaturay dagiti dadakkel ko. Iso ang napilitan nak anang ikalay sakit ka. Ngam sabali ti linaon ti pusok. Anya? Saan ang mabalinday to eh? Di nakpadpadasan, Alvin. Ay ayatan ka unay. Ngam no saan mo abaliwan ti kastoy at tratom kanyak. Amangan no pagbabawyam, no apay anak ikalay sa kakanyak. Ibagamlat na ti kayat mga ibaga, Elsa. Ngam ibagbagaklaan ti pudno amarikrik na. Alvin, nakapagpasnayan ni Ara. Nasaya at ti kasasaan dagiti aginam. Nasalon at da nga aginam. Agyaman ak iti daytang imbagam, Tina. Awatem dito yung akwarta. Makaamu ka namang tagkan kwa na. Wan, Alvin. Mangnamnama ka iti dayta. Ngam, di mo ka di mapankitaan ida. Saan pa'y nga ita? Amumat no niya ti makagapo. No apay asa anak pa'y amap mapan iti ayanda. Sa bagay, amamu kong dagiti dadaktal mo. Naturay da unay. O sige nga ron, mapanakon. Agdiretso akon iti ospital. Katulungak ti ina ni Ara, ang mga sikaso iti bilda. Agyaman ak, Tina. Ibagam kini Ara, nga ipatpatag ko ida nga aginay. Nasaya at tasimbang patikan, Alvin. Alam, agtugaw ka, tagsasarita tayo kada mamaw. Adalang napatagan ang panak, Papa. Ngam apay ka di. Anya ti bagayo kanyak. Apay akas jay ti pakpakitam kan na Elsa nga asawa. Nalpasan ti kasari. Isu asursurwam nga ayaten. Tapno nasaya at kalatta kada kami. Amangan no agkibaltang ka, kat mairaman day jay nga ara, no siya ti makapungtot. Agpakpakasyak, Papa. Di ko man iraman ni Ara iti daytoy abanak. Iso nga rod na sumurot ka iti pagayatan me. Gaputa day jay nga Ara ti agikaro. No da kami ti makapungtot. Nawatam! Alvin, honey, oh my God. Nakasaganan ti makan iti kusina. Agar mo sartan. Amo, siya tinangisagana kadagiti makan para kankan. Kaya't ko ngamin nga iparik na, tinalaos a panagayat ko kankan. Umuna kalatan ng mga Nelsa. Mga anak tulatan ni di opisina. Sa anak pero mabisin. Anya? Di nakpagpungtutan, Alvin. Laglagi pam, adakal ti utang dagiti dadakal mo kada kami. Agyaman ka, gaputa ay ayatan ka. Isungin man nugot ak amakikanlay sa ken ka. Aklunak day tayo, Elsa. Ngam pasensya ka. Talaga ajak mapilit to'y pusok nga agayat nga ka. Gaputan ni Ara ti pudno nga ay ayatak. Nagturid ka matan amang iparupa kanyak iti dayta. Di mon ulitin nga ibaga kanyak ti kasta. Amang ano dayjay nga Ara ti pangindas alak iti pungtot ko. Gapo iti panang paspasakit mo kanyak. Di mo iramraman ni Ara, Elsa. Dua talaang nga agsarsarita ita. Isu asyak laang ti pangidas alam iti pungtot mo. Di nakmalapdan. No siyak ti makaungat, Alvin. Saan asyak ti kalkalabanam? Kaputa di nakpayamam mo. Di maamo ti kabaulak nga aramidan. No siyak ti mapasakitan. Kumusta ang dagiti aginak, Tina? Nasaya at dalatamat.
amom, nakaay-ayat ti anak yun, makaparay awan, amunan ti mga ayo. Kasta ka di. Sayang. Saan ko pa ida mabalin na sarongkaran? Wan nga rod, dumakdakulan ti anak yun, ngam itilaang ladawan na makikita. Ngam di ka madanagan, kanayon nakadakdakamatin ni Arakan ko na. Kan may sa, ipakpakita na tiladawan mo nga dakan ko na. Agyaman na karod mo kasta. Dumteng tumutla ang ti panawin, nga kikita kami iti personal. Gamsan pa ila ang akadag ito'y. Gaputa ang mga no agpagad ti biyag da nga agina. Maawatan ka, Alvin. Aywan gayam, paibagbaga ni Ara ti panagyaman na. Kapoy ti agtultuloy at suportam kadakwada nga agina. Idanon mo matkan ko na, nga ipatpatag ko ida nga agina. Kan mailiwak po na yan ang makakita kadakwada iti anak mi. Makadanon ti pakumustam kadakwada, Alvin. Oh, apay anak kaululibag kayo nga gasawa. Rumbang kumaanaragsak kayo. Gaputabay kadwa atawan itang anibersaryo ti panagkalay sayo. Kasano ko mga gragsakak, mama? Kat iparparik na ni Alvin, nga awan apulos patag ko kankwana? Apay, iha. Saan pa'y lang ang nagbaliw ti trato kan ni Alvin? Saan apulos, papa? Iso ang maum-umakon. Singirak sa laangan ti utang niyo, katagsina kaming iti anak niyo? Ay, saan, iha? Patyak ngagbaliw tumot lang ti anak ni. Saan ka di, Alvin, iho? Pasensya kayo, mama, papa, Elsa. Ngam sigo din nga amuyo, asaan ko nga ay ayatin ni Elsa. Anya? Ngam ay ayatan ka unay, Alvin. Ar-aramidat ti amin, tapno maayat nak. Ngam kaskas di adinak mat masursuro nga ayatan. Anya ka di kayat mo nga aramidak. Pangaasim, ibagam ko taiso ti aramidak. Di nakpagpungtutan, Alvin. Nagsaritaan tayo, ti may papaniti na ito'y apanag. Papa. Bayam, iha. Agsarita kami kan ni Alvin. Apay nga ita ka lang, Alvin. Rabiin, ngam ita ka lang nga si Mangkat. Siguro, nakisinara ka itiray chay nga araan niya. Ay, awanan ba inday chay a babae? Pangasim ko, Mamat Elsa. Di mo kuman iramraman ni Ara. Aglisi ka kid hindi tadalan. Gapota kayat konti agina na. Nabanugak iti trabaho. Iso adina kumamat pasabtan iti saan anasayaan. Nagipulong man gaya man kada kayo ni Elsa, mama. Wan, iho. Iso apang naasim ko man. Di mo pagpungtutan ni Elsa. Tama nga no niya tiaramidan na kan ka. Diyak kaya't amay sagmak ka. Ngamdyak maisurot ti puso nga agayat ka ni Elsa. Gaputa sigud mat nga amuyo. Ani Ara ti pudno nga ay ayatak. Ngam, iho. Amang ano singiran dati dakkel nga utang ni papami di pamilyada. Sigurado amaksayan ti kinabak ng tayo numapasamak ti kasta. Apay, mama. Kwarta la ka diti napatag kada kayo. Awan ka diti patag ko kada kayo kini papa. Napatag ka kada kami, Alvin. Iso apang panunutan mi lang ti masakbayam. Iso ani Elsa ti kayat mi aparakan ka. Maawatam kumaday ta, iho. Sana po nun dayta, mama. Kwarta lang tinapatag kada kayo. Ngam saan napatag ti marikriknak nga anak yo. Gapo iti kastoy nga aramidan yo. Ano? Ala, nakaragragsakak. Ta nakita kayon iti anak ta. O sige, agsarita kayo adwa. Mapan kami pa'y agpasyar ijay abandakin ni Baby Arnel. Bye. Agyaman na ka. Gapo ta pinatgam ti awis ko nga kita ta. Kailiw kayo unay ni ti anak ta. Numabalin, kaya't kayo nga makadan na. Awan rong mga pagdanagam kada kami iti anak ta. Nasayati ka sa saad mi. Ngam, amangan no maamuan ti asawam anagsarak ta kat kapungtot na ka. Di ka danag.
Di nan tumaamuan ang nagkita ta ita. Oh my God, agpasyal tamat. Surutan ta dati na kanti anak ta. Elsa, sigurado ka kadi iti daytoy apangandeng mo. Ipawaswas mong tibilig ti kalaysata. Nasakit para kanyak dahi nga aramida, Calvin. Ngamam mo ka din pulos maayat. Isoan na sa isaya at laangan, nga ipa-icon ti wayawayam. Pakawanan na ko, ma Elsa. Gamjak may isuro to'y pusok na agayat kan ka. Di mon ituloy ti kayat mo nga iba ka. Amok anila taara ti ay-ayatan nga aking gaita. Mabalin yun nga ituloy ti ayan-ayat yun. Gaputan na anay ton ti wayawayam. Agyaman ako na, Elsa. Ket pakawanan na ko, ma. Gapu iti kastoy ang napasamak. Siyak matlaang ti aking basol. Gapu ta impilit ko ti bagikan ka. Nga oray sa anak nga ay-ayatan. Apaman ang mawaswas ti kalaysata. Umadayo akton. Kat sa anak ton nga agpakpakita kan ka. Ulit agyaman kan ka, Elsa. Kat idaw-dawat ko. Asapay la kumata masarakam tumat ti lalaki. Aparakan ka. Nagbayat buy-buyaan ti panagay-ayam ti anak ta dito'y parke, Ara. Nakaragragsak. Wan nga rod, Alvin. Diyak ninamnama ang mapasamak ti kastoy. Ti amok katong palbiag ang mapukaw kakada kami. Nasayat at talaga ti Diyos kada tayo. Gaputa linaw-lawagan na ti panunot ni Elsa. Ket ita, tanawaswasan ti bilag ti kalaysami. Kayat ko nga kasaratan iti mabiit. Sikat ti makam mo, Alvin. Ang kasan dagiti dadakkel mo. Di kagdanag. Maawatan dan ti relasyon ta. Gaputa pimanawan ni Elsa. Agbalin tamot laengen anaragsak. Alvin, iho. Madlaw, anakaragragsak ka ita. Gaputa ka maudyanan na. Natulag batlahen ti kasarmikin ni Ara, mama. Pakawanan na kami, iho. Di makil ti anak iyo. Asaan na ka anak din na. Gapu kada kami. Napakawan kayon, mama. Papa. Ket lipaten tayo kumanti na palabas. Mangrugi tayo manan kasmay sa pamilya. Akadwa tayo ti aginak. Ita, naragsak kamin as nga pamilya. Akadwa mi da Ara ken ti anak mi. Kastan ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Alvin. Alvin pagayam ko, agyamanak iti daytoy apakasaritaam. Sakbay amang ngedeng tayo, amirisen tayo pa'y anaimbag ti ibunga na. Tapno awan to ti pagbabawyan tayo, iti udina. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Alvin, manipod probinsya ti Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Ken computer recording technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Longley, Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Brehida. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Longley. Napili ak iti lalaki. Awan magustuak kadagiti agrayo kanya. Dayta nga tatiga puna no apay nga itan ket aglidlidayak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Brehida. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Naimbaga rabiim, balasan ang napintas. Manong Rumi,
Si Kamat Gayam. Ada ka din ni Auntie Mabrihida. May mapasyaran. Sino rin tabisita, Jen? Ni Manong Romy, Auntie. Umay nakakanubisitaan. Umay ka man dito, eh. Di mo pa'y paspas dragan. Ay, mabit lang, Manong Romy, Di ta ka pailaan. Oh, apay, Auntie. Uy, ada-admirer mo. Agpapintas ka na. Ag-make-up ka. Sakbay asangwam ni Manong Romy. Anyang agpapintas asasawa? Ada make-up ko, Ijay. Kaya't mo, ta-make-upan ka? Pagawidam day taatao. Ni Manong Romy? Pagawidak? Kat mo kasangsangpat na. Jack to pa'y pinastrag tayo sumati ko nam. Basta pagawidam. Jack kayat ti sumango kan kwa na. Apay ngamin. Di mo aya makita nga agar aramidak iti lesson plan ko. Jack kayat ti madisturbo. Kaasimat ni Manong Romy. Kat no nagapo pa ijabariyo ang nagadayo. Basta, pagawidam mo. Ibagam nga awanak. Ingkan. Anya, pimanawan tay bisitam. Bisitam day dya, Auntie. Anya ti saan mo apangayatan ka ni Manong Romy, Auntie? Anya a klase asaludsod day. Apay, di mo aya makita tilangan. Kasla saan nga agdigdigos, nagrurugit dagiti kukuna. Gagangay ata agbangbang kagmet ngamin. Agat pitak tunggal umay agpasyar. Kasatnom ngay amaam-am mo ti destiny. No kasta nakapilpili ka mat, Auntie. Adula amin day ta destiny. Bakit kan, Auntie Brigida? Addan tulat na Anya ti kayat mo ngay? Jay tall, dark, and handsome? Nagpintasan day ti sabong anak ka flower base di tirabaw kilamisaan mo. Regalo nila kay Kudayta. Anniversary niya. Kasta ka di? Mano atawin yon? Sa nga pulon atawin Wow! Nag-sweet kayo pailaang amakit-kita nga umay nakasunsunduan amin alam dito eskwelaan. Iso, amakiasawa ka matan. Awan mat nga rod ti mga yan. Anya nga awan? Di ngay Alfredo. Jay teacher ti welding? Ado ti isursuro na. Agriculture, carpentry. Basta ado ti ammo na nga skills. May samot asaan nga digdigos. Agdigdigos. Kanayon da ngamin iti field. Main initan, iso nga agatling at lagtaa. Awan lat sabalin ang mairetom. Anyaya ti kayat mo alalaki. Jay kasla artista, guwapo, napudaw, nabanglo. Ay, jak kayat detang Alfredo. Manulaang matihait na. Nataytayag akpay ng iso. Managpili kamot namin. Pakabiro ka may ngarot iti tall, dark, and handsome. Ma'am Brigida? Ay, aglisi ka man dita. Tapno adda maparak apaglugana. Umay kan aglugan kan dito yung tricycle ko, ma'am. Anya mo day ta tricycle mo. Marak-rak-rak. Ay, saan ba ta, ma'am? Jak kayat ti aglugan. Ala, mapan kan. Intak mag-date. Tapay ko mga agdikta. Love ka nga ma'am. Nagturadan ti pakinakam mo nga agsaw itikas na. Panag ko na, kayat ka. Barin kayat nakto. Saan ka akayat, period. Iso amapan kanta ni, para at deta sumungat at tricycle. Imbag data, ta stainless. Auntie Brigida. Agar aramid ka man iti lesson plan mon? Katun kastoy ti maestra. Nakadumog ka matlatan di talamisaan mon. Kastoy nga rod ti maestra. Di ka pa'y makilangan amangan. Jenny, di nakdisturbon. Ado ti aramida. Umay ko lang matibagakan ka nga da bisitam, Auntie. Ay naawan oras ko asumango ka dagita a bisita. May salaang di bisitam, Auntie. Uray may salaang. Awan oras ko. Iso apapanawam. Asino aya day ta bisita? Ni Manong Romy. Nagsublimanan day ta na ang dud alalaki. Nagdigos itan, Auntie. Nabanglon. Papanawam ko na.
Saan ka nung apumanaw? Aging saan na ka makasarita? Anya? Ay, talaga asakit ti ulo dahit na arumi. Ingka ngamin kasaritan, auntie. Kaasimot nga agsubli-subli. Inakman kasarita ti awanan bain. Naibag amalan mo, Brihida. Ay, Ma'am Brihida. Apay ayang agkarasubli ka dito'y balay si Karome. Tapno iyagkas ko ka. To'y napod ng ayat ko. Na. Oy. Apay ang nagparintumang ka. Agproposan, auntie. Idi pa'y high school ta. Adan iduldulin ko nga ayat para kan ka. Pues, idulin mo langan. Ket ita taadan idadta. Ituloy ko ti agrayo kan ka. Nagkorni, auntie. Sa anak ang mabaeng, tas ipupunuak nga agayat kan ka. Brihida ng buhay ko. Na, tumakdar ka ditan ron. Bilangan ka. May sa. I love you with all my heart, with all my soul. Nag-Englishan, auntie. Dua! Di na ko mapahayin. Sungbatan na ko ma. Pangasim, brihida ng buhay ko. Nag-sweet, auntie. Bagay na ti agtula. Adapay nga min aksyon na. Sana iyon na unat dagiti ima na. Sana aprusan ti barukong na. Napunuan ako na talaga. Aguray ka man. Nay, papanan ngayon ni Antem. Ha? Diyan mat kusina tinapanan na. Di ka pa'y napumanaw, ha? Asus, sa nga palang gana adanom. Ay! Sinabagan mo tanit idanom ni Manong Romy. Nabasbasan na eh. Kasarsaritak itinasaya at ngamdinak dengdenggan. Talaga, anatang kanti pusom, Brihida. Daytoyan, ti maude, apa nagkita ta. Nita, agsaupay lang! Babay, Brihida ng buhay ko. Babay, Manong Romy. Pasensya kan Anya ang pasensya? Kasla siya pa'y tinakabasol? Talagang agbakbakit kan abalasang, ante. Diyak kaya't ti may padakan ka. Makiasawa ak, oray anyat mapaspasama. Ay na, Brihida aya. Lesson plan latta ti sangsang mom. Ay, kat anya ngay nga rod. Awan pa'y love life mo. Kani, talon ti anak ko. Ay na, talaga akas na ti biyang friend. No kasta, talaga anaklon mo a single ka? Anya pa'y ngay? Ahon gayam, agkasaran ni Alfredo. Ay kat mayat na. Congrats para kan Juana. Ubing pa, jay kalay sana. Karobada ka no. Nasaya at mat. Tapno sa anak akulit-kuliton. Si kakano talaga ti kayat na. Ngam, di mo mat ngamin kayat. Ay, diya nga rod kurso nata. Nagngato mat ngamin unay ti standard mo. Kisayang basik Ne, si Kamat Gaya, Ma'am Brihida. Kumusta kan? Alfredo? Wen? Kunakon kat asika. Nagkalay sa kamatan. Wen ha, kat asika. Rumbang ang makiasawa kan. Tapno saan ka ang mabagatan ang balasan. Anya? Sambutan, taubing kapay. Di mo urayan nga senior citizen ka, sakbay ang makiasawa ka. Maladaw tunti amin. Saan man aday tati bagbagam kanya. Maala, inakon, tadapay gatanga. Sige. Kat di na kumaliplipatan nga awisan ha, no agkalaysa ka. Ay, awan panggap ko ang makikalaysa. Agbakbaketak laengan, abalasang. Auntie, adan boyfriend ko. Da kayo ngay. Kaano kayo ang madaan iti boyfriend? Inton madanon to kaano ti kalay sayo? Agurnong kami pa'y, auntie. Mabayag pa'y siguro ti kalay sami. Una, agurnong kayo pa'y. Da kayo kumatirumbang nga agkalay sa, auntie. Kamakaman niyo di last trip. Anya last trip? Saan kayo nga umubing, auntie? No di kat bumakbakit kayon. Anya? Saan kayo nga minunay anapili,
tapno mahabol yu ti last trip. Ay sumardang kan. Jack maguston dagiti bagbagam. Manumat atawan kinapalabas. Sakbay ang nagkalay sa kayo itinobyong taanakan. Wen auntie, maragsakan aktay matindar kayo iti kasar ko. Apay kumasaan. Kat paboritong akaanakan ti agkasar. Asino kayo tikat kadwam ijabalay mo auntie? Itatanag-retire kan. Awan agmay-may sa aklaan. May manugot ka kumaidi, anadasawa kayo ka ni Manong Romy. At ako makadkadwam ita. Ay, anya ngay nga ro. Kasaro yan. Ni, nakasarukod ka pa yan. Ay nagagangay ati senior citizen. Ha? Senior citizen kagaya man, auntie? Nagpiksa ka la idi nga gisursuno. Ay na, talaga di tadi papanantay amin, kanakan. Ang mamit ko pa'y nga ta, ti Destiny, Jenny. Destiny, auntie? O, apa yan nagkatawa ka? Senior citizen kan, auntie, ngam kaya't mo pa'y lang di makiasawa. Ay, si Bibiyag nga tapay ni Romy. Chay agar-arab idikan ka, alakay? Chay classmate ko idi. Ay, kata, mapatakitayan ijabalay daan, no si Bibiyag pa'y. Kayat mo? Ay, uwan man kaanakan. Brigida, si kamot gayam day ta nakatugaw ang nakapila dito ospital. Si kamot gayam. Agkita ta, dito'y pa'y ospital. Anya ti aramidam dito'y. Agpa-check apak Asino nga'y ti kadwam? Ay na, agmay-may sa aklaan. Awan mo't asawa. Awan mo't anak ko. Asino nga'y ti mangkadwa kanya. Siyak, kinuyog nakdya inauna nga anak ko. Imbag ka pa'y. Ay, senior citizen kan. Ngam awan pa'y laang asawam. Wan nga ron. Inururay ko nga min jay Destiny. Kat, ayan day ta a Destiny. Awan mo nga ron. Nakapilpili ka nga min idikaw po bingam. Oh, anya nga ita. Senior citizen kan ngam awam pa'y asawam. Ay, wan nga ron, friend. Pudno, nagururayak itinabayag apanawa. Ada masabat tala kay auntie. Ada magtaken ko ana. No amo na ti balay ni Manong Romy. Sige, sikan dagdamag. Adaytan. Ay, naimbag nga oras yo amalakay. Ay, kastamay. Papay, papananyaw. Amuyo ka di? No sa dino ti balay ni Manong Romy? Ay, wag. Amo. Dita abanda. Sa pulen yung laing dita abanda. Agdamag kayong tuijay. Wan ama, kataagyaman kami Ay, nagadayumot ti balay ni Romy. Isumat tin to do dyan nagdamagan tala kay auntie. Diritsuan talaan dito yung kalsada. Sumartin ta di tadakkel abalay. Dakkel abalay? Kaya't mo asawan. Bimak nang ni Romy? Siguro Ay, nagsakitan to'y tumang ko magmagna. Agsarukod ka nga men, auntie. Ne, matanawa kung di dakkel abalay. Wen, auntie, asidagtan na talaga. Sementeryo mati ayan day tadakkel abalay. Ay, wen, naglukon day dya alakay. Agkabaw samat, ta dito'y sementeryo din ang iturungan nakadata. Ang adag parparik na kanya kaanakan. Anya day tang agparparik na kan ka, auntie? Ingka man kitaan day di apansyon.
Ah? Sige, ante. Kala at nagtibayo ti barukong ko. Ante! Oh, anya ti nakasurat. Pansyon ni Manong Romy dayjay, ante. Anya, isumat lagay ang makastoy ti mariknak. Sigun iti nakasurat a petsa ti ipapatay na. Panawon ti COVID, ante. Na COVID siguro. Oh, ala, agawid tangarudan ka, anakan. Agluakan samatan, ante. Naladingit akparakan ko, Ana Jenny. Mimusay matgaya man ni Romy. Ita, Mr. Lonely, naliday tibiyag ko. Gapo tagmay may saaklat ta itibiyag. Nalabit, no sa anak anapili idi kaubingak, adda kumamet pamilyak ita. Tuy pagayam mo, Brehida. Agyaman ak iti daytoy apakasarita Brehida pagayam ko. Natural laeng met, ngagpili ka iti lalaki at talaga akayat mo. Ngam, day talaeng, tagapo iti panagururay mo, di mo napuutan as senior citizen kagayamen. Ala, kasta siguro tinayurit agasat mo. Timako na as single forever. No pa'y kasta, i-enjoy laang tibiyag ako nada. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Brehida, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagayam akayat na ti paawagan iti Tata Lando. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. May sakitan as senior citizen. Nagayatak iti adayo nga ubing ngam iti siya. Kat amin akayat na impaay ko para iti pakaragsakan na. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Tata Lando. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Kasinaw netakanwa masimpang salina. Ni Jojo, kasinsin ko, Lando. Si Murot la kanyak dito ay tapno agpasyar. Kumusta, Tata? Nakaluto ka din, Lando? Mabisin kami ka ni Jojo. Well, itay pa'y ang nakaluto ha. Sige, ingkay mga na. Umay kan, Jojo. Mapantay di kusina. Alaman na rin, tani. Mabisina ka talaga. Lando, rumor kami ka ni Jojo. Adda pag nami ita. Sa dinaw. Saan kan nga agdamag pa'y? Ikan nakit din iti kwarta. Takasapulag. Kan ada kayat ko agatangan na pantalon. Sige, ikan ka. Kasta ati kayat ko kan kalando. Ngamin ay ayatan na ka talaga. Kat amin akayat ko, maipaay mo. Basta pakaragsa kam lakit de. Ipaay ko, lakit di kabala. Dito'y tapay la balkon ka anakan. Tugtugaw tapay ditawi. Sige Uncle. Kaduan kayo ditoy. Amok nga urayan nyo ni Salina. Wan nga raw ka anakan. Rabiin nga mawan pay. Sa dino tinapanan na aya. Kanwa na ti kasinsin na. Da kanu papananda. Uncle, ay ayatin nyo kadi talaga ni Salina.
Wen kaanakan. Sipon na amok ni Salina. Rin magsakti pusok. Ala, da kayo ti makamu, Uncle. Basta pakaragsakan nyo lakit day, suportaran da kayo. Naragsakak unay kaanakan. Ay ayatak unay ni Salina. Diyak kaya't yung mabaykan ka maturog. Dituya kong sofa maturog. Apay, nabanog ka kanay. Masahiyan ka, no kayat mau? Saanan? Kaya't kundi maturog. Ala, panawan na kong dito eh. May mayat no ije kwarto ti pagturugang. Nalaway ije kama. Dituya kong sofa kunakmat. Kaya't kakaabay amaturog. Sana ka makaturog. No awan ka iti abay ko. Panawan nak dito eh. Di nakpagpungtutan. Naimbag nga agsapa, Manong Landog. Kastabat kan ka, di na. Nakatugaw ka manan dito'y paraangan niyo man. Wen, agpainitak man. Gumnakadkadlaw nga agpampanunot ka. Adayaw tinakaiturungan dagiti matang. Wano, adda ka di parikot mo. Di naklatan italtalag, di na. Ay, adda ka di masapol mo. Tain malatiw ka. Kwa Manong, umayak ko maumutang iti kwartam. Bayadak to inton agsweldo ni Mane. Diyak napuutan, naibusgaya man ti maintenance ko. Mabit lang anto. Sangaribo dahi ta. 5 gasot laeng ti kasapulak, Manong. Alaan natanday ta sangaribo. Alang aro, tabayadak to no agsweldo ni Mane. Saanin? Anda pa'y kwartak dito. Saan man, Manong? Bayadak to mo laeng. Amangan no agungot ni Salina no di mo pabayadan. Saan mo panunutan ni Salina? Awan bibiyang na iti kwartak. Agyamanak nga ron, ano kasta, Manong? Nakitak na inik kami nanadig na iti kwarta lando. Kasapulan na ngamin. Ipadawat mo latat ti kwartam kenkwana. Day talag daw dawat ti amuna. Adamot anak na pagdawatan na. Nas ka nabayadan na dayjay. Bay amon. Saan anas ka nabayadan na? Saan ang mabalin? Siya kung timang singer kenkwana. Mananggun daway talaga. Ala, ingkakat aglutaw. Tas antapay anagarmusar. Nagkape aklaytay. Sikan ti agluto, masaduta. Ala, siya akong ti aglutaw. Tapno awan ti parikaw. Sige, mangantan Salina. Saanak ang mabisin. Ikanak iti kwarta tarumwara. Inikan ka man ang hindi namin sangal daw Ano lang matjinted mo? Kurang pa'y. Pangusaram ka di man ang iti kwarta. Ang kita kami ijagayem ko. Kat kababain mat ano awan kwarta. Manaw ti kasapulam. 2,000. Kalalam mo ti pensyon mo. Iso adinak imutan. Ala, mabitlaeng. Tainak mangala itited ko kan ka. Uncle Lando, nakatapaya kayo mat diti paraangan nyo. Si kamat gayam kaanakan Mane. Diyak nadlaw tiya si Degmaw. Kasano kat naon nagsama ti pampanunutin nyo, Uncle? Anya ka diti parikot yo. Ang mga nuad na maitulong ko. Awan. Sigurado kayo? Ang mga nuad-nuad anayin nyo. Awan kaanakan. Wenno, parikot yun ni Salina. Gaputa ka na yun arumwar. Kanayon ko ang makaluganan ngagturong ijay ili. Mane. Adda ka di trabaho na ijay ili, Uncle? Awan. Gret, apay nga roda ka na yun ngagpaili. Mapanlang umatang iti kasapulan na. Muag paili man. Agawin matladagos. Gapta muna nagururayakan kwa na. Apay adi ka pa ilang naturog. Inururay ka. Apay narabyan ka. Katsigod mat amarabrabyanak. Apay nga agreklamo ka. Ipagamlaan no agreklamo ka tapanawan kan.
Salina. Inakon maturog. Ay, pinanawan naklatan. Ay, bay-bay akman lain. Tapno saan nga gungat. Umay kayo ikan itisidaan alinotok, Uncle Lando. Ginataan nga ba? Day, nagimasan dayta kanakan. Paborito dayta. Iso nga rod nga umay ka ikan itisidaan, Uncle. Tamo ka paborito. Day, anya manin dayta iniyog mo asidaan lita. Ginataan nga ba? Paborito ni Uncle. Di ko namkit de, umay mo ay aywan ni Lando, tapno ikan naka iti kwarta. Ano? Nagalas mo't ti pa nagsasaom sa lina? Pudnumat, saan ka de? Idi na minsan, imay ni nanang mo kat nagkid daw iti kwarta kanilang daw. Ita, umay mo mat ay aywan, babaan day ta ipadigom kampay idi asidaan? Anya? Saan miya kasapulan day ta asidaan? Ingka ipakan iti aso. Ipakan iti aso? Ne, naglastog kan? Ala, rumor kan? Ay, ala, sumardang kayaw na. Di kay agapa. Mabait lang, Uncle. Jakon mapalabas dayto nga ugali dayta kadenden nam a babae. O anya, labanan na? Ay, saan da ka akayat aparakan ni Uncle? Ngam gapo ta ay ayatan na ka. Iso saan kami ang nagtagtagari. Ngam nalabas kan. Rumor kakit din. Tano saan? Uludan ka nga irwar. Ha, ti ammom ka di kat awan amok maipapankan ka? Ha, Uncle, pasensya kayon. Ngamnaskan nga ibagak daytoy. Ti anya, Lita. Aluk-lukwan nakala daytoy a babae. Kwarta laang ti kayat nakan ka. Oy, di nakdadaulan ka ni Lando. Jay lalaki akadwa na itinaminsan asimbangpet, Uncle. Karelasyon na day jay. Anya? Anya ti sasawam da nga. Nakitak ida ili, Uncle. Naka-holding hands da. Napanday ti may sa restaurant. Sinorot ko ida. Nakitak nga agsinsinubo da. Katap na mamati kayo, Uncle. Ipakitak ti video. In video kita, bayat amang manganda. Ay, ulbod! Di ka agar-aramin iti istoryalita. Ala, pumanaw kan. Tano saan ibuong ko amin na gamit ditoy. Pang-aasim Lando, di mo ko mapatyan ti bagbaga ni Lita. Kaya't nakla nga dadaulan kan ka. Tapno papanawon nak dito'y balay mo, kat isudan ti mayrano diti kwartam. Saan akas ta ti ugalay, dagiti kakanaka. Damani kan Lita, nasimpet da. Pulos, asan da nagkid daw iti kwarta kanya. Taamuda at ipinsun ko laeng ti pagtataudan ti kwarta. Amuda nga daurnong mo iti bangko. Way na amuda. Ngampulos asan da nagkid daw iti kwarta. Basta, siyak lang ti mayrano iti kwartam Lando. Umay ka man. Ne. Inarakok nakmatay na. Umay ka, mapantay dya si Led. Umay ka na Lando. Ay, saan? Rumwarak ita. Adanas ka na papanak. Ingka ka di alaan ti pensyon mo? Wait. Kuyugan kan. Sanay na. Kabaalak ti agmay-may sa. Kapungtot na kalakit din ni Salina, Manong. Tasyak tinagpakuyugam. Kalakit din. Agmeriendatan. Saan mo napanunutan ni Salina? Ay, Manong, itad mo kadikin ni Salina ti pensyon mo? Saan? Jak itad kankwana. No iday, kat itad ko kankwana ti amin a kwarta. Saan itad? Tadjay lagas gastos ti amuna. Manong. Ay wun gayam. Impakita kanyak ni Lita ti video da Salina. Ay uwan, Manong. Impakita nabot kanya. Ay, saan ka kadi nga agbalaw? Luklukon na ka ni Salina. Uy na, amaw ka. Iso nga raw na nakapagpanunot ako. Papanawag lang ni Salina ijay balay. Manong. Sa bagay, sipod pa'y. Amaw nga awan panagayat na kanya. Hanggang gaputay ayatag. Imanugotak ang makipagnaad kanya. Ala, nasaya at mag no nakapagpanunot kan, Manong.
Imbag ta simagbet kan lando. Agdamanan kadwa malalaki dito'y balay. Ni Jojo, nayam amok meten kan ka Kumusta tata? Apay, anya ti arami denday ta lalaki dito'y balay ko, Salina. Imay laang si Marungkar. O, ayan nga ti ginatang mo amakan, mabisin kamin. Awan ginatang ko amakan. Apay nga, ikat kaalalam ti pensyon mo. Uway, ngam impaigam ko kanidig na ti kwarta. Taamangan wala Anya? Apay asan asyak ti pang tidam. Sapay ada kayat ko agatangan. Nakaikadder nga kon Salina. Pumanaw kan dito'y balay. Anya? Dayta ko na makasinsin mo. Amaw, a boyfriend mo dayta. Ha? Di ka naglibak. Ala, ingkaalaan dagiti kawas mo. Ta pumanaw kan dito'y balay ka. Sana ka pumanaw. Nagbidot kay ti atap mo lando. Saan ko a boyfriend ni Jojo, no? Di kat kasinsin ko. Puno dayta, tata. Agkasinsin kami lang ka ni Salina. Awanan ti adu pa'y asaw. Pumanaw kayon dito'y balay ka. Nasaya tapimanawan ni Salina dito'y balay mo, manong. Uway na. Nagsakit matay na ti kastoy. Asikalaang tinagay-aya. Uway na din ka. Wan, si kamulaang ti aking basol, manong. Ngamin, amumat akwarta laang ti kayat kan ka ni Salina. Ngam pinagnaon mo pa ilaang dito'y balay mo. Wan nga raw. Naimbag kumaano ang muna kaatulungan iti trabaho dito'y balay mo. Ngam saan mo? Sikat agluto, aglabah kan agdalaws. Idin tawan mo't ar-aramiden na. Kan kanayon arumwal. Apay, sa dino ti kanayon na papapanan na katawan mo't trabaho na. Nalapit, nga iti ayan ti boyfriend na. Nudyak agbito. Oray ti boyfriend na iranod iti kwartam. Nalabit akasta. Gaputa kanayon at dumawat kanyak iti kwarta. Ala, tinapatang. Nakaamiris kan, manong. Anya ti ibagam, Salina. Rabiin na, ngami may kapailaan dito'y balay ko. Lando, pangasim. Awatan na kumamanan dito'y balay mo. Awanan sa bali a pagturungak. Ni Jojo, at damat gayam sa bali a kayan ayat na. Anya? Ikan na kumapaiti sa bali a gundaway Lando. Agbalbaliw ako. Salina. Hey, Salina. Kapag nagsubli ka pa ilang. Idinto ta pinapanaw na kanyang kal. Awan bibiyang mo. No nagsubli akman, tabalay mo't ni Lando daytoy. Nagpuskol mo't ngagpaiso ti rupa man niya. Kasta pa ilang ti panagsungsungbat mo. Idinto ta agpakpakaasi ka lang aruday. Saan mo't asika ti kasarsarita ka? Kan apay nga min nga da ka ditoy. Gaputa dituya kon ngagnaed. Inayaban nak ditoy ni Uncle Lando. Tapno adamang protektar ken kuana. Mabalin mon ti pumanaw, tasyak itan ti kadwana. Oh, Uncle Lando. Anya ti makunam iti nakunana? Pumanaw kan, Salina. Saan ka akasapulan iti biyagkaw? Gamlando. Pumanaw kan. Saan ka akasapulan? Papanawan na karabrabi. Kasanungay no at dadaka sa mapasamak kanyak iti dalan. Nukas tang araw na. Mga yabak iti pulis. Ta iso ti mangkuyog kan ka. Kat itulod na ka iti pagnanaadap. Ay, saan Lando? Kaya't ko ti agnaad dito'y balay mo. Ikan na kumay ti gundaway. Pangaasim. Ala, mangantayon. Naimas ti sidaan alin o tumikin nilita. Wan nga agpaisaw. Ay na. Naimbag tada kayo apara luto. Wan, Uncle. Da kami ti tagaluto yu itan. Alang aruday, mangantayon. Tamangan no agbaw ti makan. Ay, hindi kumapay anak ka Amerisak. Di sa anak ko anasaktan.
malagip yumanan ni Salina, Uncle. Ay na, bay amon day di babae, Manong. Kwarta lati kayat taken ka. Kan, naimbag kumamot ano ag trabaho di ti balay ni Uncle. Ngamsaan mo't? Ani Uncle pa'y laang ti agluto kan aglaba. Saanin ang makasubli ni Salina ditoy? Tadda tayo amang bantay kini Uncle. Wen ka na kan. Kat agyaman na ka na kayaw. Nalidayak man. Ngam nalakalaang ama iliw-liwag ko dayto. Gaputaawan na sayaat nga impay kanyak ni Salina. Saan ko at agisayangan ti panang waswas ko iti relasyon me. Wen, Manong. Kat sayang laang dagiti kwarta ngayon inten mo kan. Kat manipod ita, ipaay mon ti kwartam para iti bagim. Tapno agtultuloy ti salunat mo. Nagsaya at kitkuman no napudno kanyak ni Salina, Mr. Lonely. No pa'y kasta, nakailiw-liwag akon. Kaya't naragsakak, gaputa sa andak abaybay antikabsat ko, ken dagiti dua akaanakak. Kaya't makitak ti kinapatig ko kadakwada. To'y pagayam mo, Tata Lando. Agyamanak iti daytoy apakasaritaam Tata Lando. Husto tinakuna ti kabsat mo. At ikwartam kat ipaay mo laangan iti bagim. Tapno na salun at kalatta. Ngamkit di, saan mo't adakas no agsapol ka iti babae akatakunay-nay mo iti biyag. Basta lakit di napudnuken ka. Bueno papagayam, ingkay nangigan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod ni Tata Lando adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lovely. Inyornos kininsurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.